Bible college yambia nabyo kata dean of student yubuni gone kaline kanyende tawanyende tune sotwa ni oboyu na niende na otabia ndeto ino kijana inde tigo Idi Amin waegiata wosi otongwe na tina wokozo otongwe ila na biki kuna mebwa na boyando nimekwata chama kabaka ni wambitie ni wakwati yo kaza kwata umuntu munene ndino andesu obote okambita na dina muboya na tongo yangi mambita kuona ku nangaye kashama yu kuma Uganda ne kwe kiwata Idi Amin yewe undurwende jina uya museo wanga ikela bantu bonde na kachama seyo eta kwa matanga sona kwe watu itwa atongo yo my mission assemblies na association of evangelicals tuko mane kwake state house twathi yato yetu na kena vangire mivango miruku aitie kila mundu ondela na kola ndakabikeku Amini wanziani tiwo mandi yutu endete mona mona munene wa ACK yulawa ina kola tiwo wowo iwe bindani mwaka uswa 73 tuendete tutowa ni ndiro sio madatu bigene mosi na alange tuyaye tutono manyikanatu yatabania tuwege to kola atwege to mindo tangu na yula twaandi bikabu tuine na nagoza tuyumpiu na ndekuyo mwene kwa aya ndei bangi tuzibikiji utobika kuzi ono mbango wake mwa umini wanziani na yula twaandi ende itwa leo mina wanziani kaweza kwa itu ona tena twanengo kachali tunyoke yona ndekwe tokelie mundu lo waishi mundu ngabo yena muidi wando karibu maana noeli basi twaboyana tinalira mugeni wapi ekele ko wekani ate mutanu Idi Amin mambo ya ngombe tu ngombe tu muno basi tuko twandie ila twandie twajoka musi twende have special announcements tunengiwa mudana masaa machache Masati medana masa mukle from and the white missionaries in and walangi matemak Uganda missionaries kana Tanzania on the moment this luto ambie ndi usemba back in 73 73 wetu ashokie kwa unaendie ku 73 na rungu 73 ne karibu 10 years Idi no Amina kusoka ba Kenya like the way ila na shokie Kenya stories nimenanga nete muno kwedia na mbie zero no kiewe dia itwe to yao kana mbesa yote ona ni ma blog ma account maitu of the Uganda where tuitanda kumia mbesa na you were there you to ambia Mathare Valley nikona ndiye na councilor wa Mathare Valley na nenge ka school wandu no kana nambe nyao kanisa ambe kanisa na yunga yeka siawa kibeti cha kwa Bishop Josephine Kitonga na ke akwata we bindani atabana jio wachuma kidogo lakini dai for time aya akwata we kwa World Vision na ila waende alijagana ni Mathare Valley na World Vision ni maeneo kidogo yolo ministry ya kwa outreach ya kutawa ni barabarani na Kilondo onde mo kama chaime ndatwambie we wa hotel cha maskini kwisela kwa Redeemed Evangelistic Association itaitwa Redeemed Gospel Church to bindu baadaye na yu twakalabu na itwambia ile itwambia hotel cha maskini ona yitu nena ninaku no tuende na wezo hotel ya maskini ito extend mpaka Korokosho lakini kwa ndekla tuna ma region maitu na region hiyo 15 regions area mbalimbali kwa ndetu na makanisa maiku meda maiko na maitabani obona kuteja maskini Yesu noije undumo mugwekia maskini mwembeki yeye ondo wa mwiko mweka tuani ni ondo weka mwende no ani ni mabwa ni mwambekea
Kwa utwambe yani utabani obobu na wea wanga iwaendeana kwamba tayo lumo na uwele twali karibu onde Kenya. Tubande makanisa karibu konde kila konde twendete. Na to netuonete ko kwanga ile kweli ayubu ni gona ambe yuan mambe kwiwa ununga yono ndumea na ndo muguma the America uko atumiwa ndo atatu umo ambandegiye barua ila wewe maudala megyo kamba kugugu kumadhare vale ndeka barua ndeka adha kitonga pio madhare vale na barua ya mbigia ya itiata you okay jade wewe maudala ngotabani anaenda kututembelea na yuyu ni womo miozu okay na twangokea na yuyu ambio to connect na eto Moses Armstrong la wokie onakamuwe ino amosie baadaye matuko manini madhelu no ambio to connect na ndo ne black American yuyu ambio to connect na ndo ange ko naweza kwenda witu no ambia kwa to support kidogo kumanza Bishop nienda wambo kwatirira mtu ambo semba ngalikoni yakeli ya studio tombe kwata mambo makonete utandile tuisiokelia tulio tuitwa Yesu kunene nyebitu imwe kwa imwe watondo wikiye kwithi wa mina kweyumbania na kuka kunene nyebitu mudana suwa umuthi. Amen. Silas Maneki ni bishop wa makanisa Redeemed Gospel Church Kitui region na ono ni siwapa na associate pastor Pauline. Asante kwa baba askofu kongamede vatu kuishi weo happy birthday kondo anga ikonenge ndeseo miaka mbingi miaka 105 miaka mbingi na tukuishi miaka mbingi muno wikale mubaka kelanga iwakwiki ndayo no wapi wile no amina utanamba kwizwa wena mwe bata na ku ta family na ta kanisa ya Redeemed Gospel Church Olone na the region kibata naku na nondo ngaino kunengete mumo mwingi atulile tukiwa moyo kondwa mumosu kutu kwadhanea maisha mengi vindeseo utanu mungu wa ngai na ngai yakwikenesa twibata naku ani tukuboya. Asante, happy birthday. Amen. Mama Twasia happy birthday kwaku Archbishop etukuendete live long kwegale tuikuona na tuchosa uwe waku. Amen. Utumie asante mwe yako amina. Amen. Amen. Asante baba askofu tuendete. Amen. Asante. Hello. Yes, the Archbishop, Bishop Arthur Kitonga. When they are bless the work of God. Amen. Amen. Uwe niliona comedian kana actor wa alama kaino mwingi. Good no busy. Ayumo na anjaki Cherry TV.
na YouTube. Asante Archbishop. Archbishop. You si wenoi ni ukunie simu special. Nenda ukuya congregation nundu otali miaka 75 years. Congregation. Yani nenda ukuya nundu museo. Nenda ukuya kala kadi kaina wai happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Archbishop. Happy birthday to you. Uitali miaka 75. Nutu athima. Ngaya kwikeneza. Nyenyi bakinikala kumiango. Na numa ango kambika tuba chako. Nutu akite. Ai, umenjenga watu wengi. Na wewe msaada kuitwa Archbishop. Ya kwikeneza. Petna wangu. May God bless you. Thank you. Happy birthday to you. Iweta nitodera mwana asedi musuko wa kiloko mwana muombe mwiboko wa kitutu ona soso kiloko ambe ne ngokeje alikuya happy birthday. Asante. Ndona kunena ndetro sia complimentary statement kondwa our national father ethe wito Archbishop Dr. Arthur Kitonga ula ngai wanenie nake kwambia miaka kuya ya 75 naku kuma umetende ya Uganda na manie 1978 anoka kutabanya kambo kundu kumu kuteke na ndo mathina nela newe akitabanya niki mwana cha skulu na asengenda kuthukuma nundu ni mutangie ungu wa mauta aya na etina esa umbetikisa mauta tamutumia we kanisa ni mwanake no monde esa umbetikisa mauta na ambatha ta Bishop wa Makueni County Region ya Redeemed Gospel Church. Ndona kubatha ethe witu na ndeto ina. Number 1 ni loving father. Loving father ni kwitha ni witikela kila mundu na nunenga kila mundu ndaiya na ethia wa enda yani ona kwa ndu wonde kwa anene na anini kwa adhui na nja kwa ma presidents na kwa ma governor na ne wendo ula wendine wa ke ngaiwe kendine wake. Na kukwatisia na kukwendea utanu kana utania miaka miongo 75 payulo ande wito kumangai ithe wito ndo kwendete nututethetia ingi maitu na tuboya miaka mingi wende kwikala thayo nundu wito nikana wende kututethacia thino wa maundu maki uthukumi na wia wa Ngai. Happy birthday, Dad. Muthenya wa umuthi muthenya munene twino tanu mwa mwingi televisheni ya cheni. Muthenya wa umuthi muthenya munene twino tanu mwa mwingi televisheni ya cheni. Twitani ai mwa isiawa ya muthukumi wa Ngai ithe witu wa kithayo Archbishop Kitonga yakaisui mwa miongo muonza imwa netano wa thimoi mwa munene kuma kwingai mwa
watu wangi televisheni yacheni tutungahimwa mubea nizililoi mwanangemi lelelelele tusilile tavanyandeto yangai kila vandui bisobu dukuma ute kunoa happy birthday bisobu. Happy birthday ni amweka tuwa mautumane alama na ndiyo mami na kutumwane SIA sema itukuma isioni siki kwa dhukanganyo kwa ku Bishop Dr. Arthur Kitonga aingi maiko endea kwikala ebinda yasa aingi maiko endea ebinde seo ila abikiya kuona mautumane mamuthemba toni kwithi wa mebo boni maminete kutumwa ni mautumane maukudhuthia nikana kuongelanga bidinde ni wawia wako nata utona kutabia alama yetu maiko endea maisha masio. Well, maundwala ndono tabia atheu muno kana andwala mambethukiche ibinda kwa ibinda ngetabani owo olanga yambete yene omwana muini ne maundwala Yesu wetie kana mona maundwa manyikika mwambie kwiyumba umboni akumanya kana usumbe wetu ni uthenge maundwa na kindu kikwita coronavirus ni dalili emwe ya kuona ni dunia ni uthela anytime nigwethia kumanye nasiawa ndiai wa uthi cionthe na Yesu aishie mwasoma Luka 4:1 unaambia mstari wa 2:8 no kona ichi na maundu amaambia kwikika andu onthe masisio uloni kwitha usumbi wetu nuthenge na kila ndo na utajo mukamba ne ati ibinda yeju ibikie na maundu amukona manyike na maustu andu bana na ndio nthe yende na ustuka nikumanyakana usumbi wetu nuthengeye na Yesu nutonya kuka wakati wowote na watu aina binda kwikala twi athungo tinzangwa ngoya kwikala indeu noeza kwithia niwambia kwatia maandiko undume unena ibinda nibiki tia kwetele binda ningi. Okay, Archbishop wa corona na hata utona kunene uwa corona ni ukuno kuma kwa ngai kana no mawuta nangi kwa na woni wangu nyiku ya na woni wangu wakwa neona nikwithia yuta uwa usuambie ba waambie Korea onemi China na China nando aingi man this my mwiki yangai ila na bige China nikwithia nende ndi nyingi karibu miongo nyanya na ila na bige China na ndie meria tuiboya bana twamina boyo utwe wabande noti ya oboya patu imwiki yangai na twa wanyauni mubakani wa China na Hong Kong twachoka nina Apostle Subi na we monene ba Nairobi niboya waku kutikwa haja bahati bandu amwe kanisani twamindo twende ne wa hoteli na tuona turunge ngai moyani kwete twabika China no katombe tabani obo na umayu na kindu kucha na nini China na joni na 1982 nginumeta Sweden na noka ndeno ya mindo edata noka ndingi Russia no wone kiwe na gile ndiambia utabania noka ne wabuti ba utabania Russia 1982 lakini ima tukwa kuna mabingo wangioza kwenda ni kutabana kidogo na maondwala yungona kwa ndisho ndilande mbeta na maondwala ngona atheu na muno anduma itu akamba ngaino twendete gwethia onelo wo waambie kukandene ya Kenya muno wesele kuyo kamba ni gwethia na mission mo kiala mo matie ndeni no ya na jene ya isi wesele ku ayemani nunguni na ndo no maenda akona kunduku ngaye bata na mundu wetu mukamba twaile kuipatana na nai tukatembea kwa utheu aseima kenda ciana ciona ciana ikenda aseimo na kila mundu gayagwe no asubya mucio wake makekala na mugo ni kwithia nyini iwa wacia wanga yundabya kana Yesu no tozakuka end time wakati wowote kuune ukuno
uno kuno tusoke ndio elembe ta ukamba ni kwitho we unenda kunene ulwa maundu mako neti otongo ta ukamba we ona twelekeleba ndimo maundu mako neti otongo twinde elekeola wile tekana nuna twaiti matambi no tuende ta kamba lakini akamba thina wa mukamba no tona kwambia kwika una baende yuende to kwa mukaneza aiteresa nanyi kindu grando no na ni akamba nandu mamuo na nandu mesi kuelesia andu undula waile na atongo imaitu onamo kama nandu me character ya mundu waile lakini kila matezi ni kuwekania naye na kusiokeana igulawe za kwaja kamba na mono mwatongo yo alama siasa maile usiokeana onde na mayekaniana ina mahaja watu tongo eje na kuona kamba tuweza kuoza kibela jambe Archbishop ni nuna bikiye kwithio ikomanisia miaka miongo 15 kwi matuko miongo 21 mwini otu inago wakatano mwaka ni wangilili na miongo 2 na bado na atata kuhusisiana na education historia ya kuwala umete withito wenda nita withito lesite ngasu umete bayandi wambatete na usisi bado is successful kimbili ni chao kimbili chakwa ni ukwa musalaba na kuwa wasio wangai na mwasoma ndine kutungula kwa miongo 2 na nyanya nitu waambia mustali waambe kupike 14 bya kwacha edho mukewa wasya mwe ngai wa wenyu maundu amakambata nenyi na mukathimwa kilondu wothe ukana moko ukathimwa you know ni maundu maingi mawathimu mawete to mundu waki kuiwa wasya wangai na ti akamba ingi menyu mashapiu kwithia nimekwenda kuwa wasya wangai aingi wili amendo kuwa kindu ona etho ni mutabani ono mutabania ko manengo ndeto kumatanithia na matana merio muchume atanu hoja kwithia na ila yengithino angoya mundana umbula ibinda ya kumbula nae ti une ni umundi etho ni wewe na iwikite yoga ni ola lai kana kuthi kwawe kana kuumangana kuthia kamba mena kiwa cha kuumangana muno ukeza kuthia maundu azuma kuumangana na ciana kana na kibeti chaku maundu asu ni mayakana namo na kwiwe chanthenu wa muye ni kwithia wokie bayo lu andu weka no kauma bayo lu no ukauma weka kwa kila munu wale kwithia ni wamanyakana unungai wa mwetie ba akauma ba na tukonga mambele mbewa kibila cha sila cha ngai na kila mundu akasilo kwa mundu ala weki Biblia ya sekilaje wikatulia ndu na kila wemi ukaumbula kana Yesu ni ngai yes then wadai wako what have you accomplished yes and Archbishop yani yune binda ya kutubu ni binda ya kutubu no sioni kwitha makanisa maingi metabani obo lakini akama mona kwa kanisa toeta ndo itune kanisa yenda otabia ndo ndeto no kana we yumeje no etho ibakuwe na ngai lakini ndo kaja ona thikanisa ana ina thietu na automatically na ino kuanite nacio na maundu ala mataile oketha kuno kuanite namo Biblia ni kwa jamdi itu na nthi ikapita lakini ndeto eno ya ngai eno Biblia ikeania ndeto la yandikitwo ikeania etho ndeto no yandikitwo ikeania kila mukambe tayali kuthi no atiyande no kumela mwambe kumbaka muminukilio ni musoma na muge nitwa ilo soma ndeno tuimana ndeto enu niwe kasila ula withayo no la muko Bishop ni chawa accomplished then wadhayo wako ta Archbishop kubikia yo maundu ala negite na maingi ni kwithia